Lang tolo pagyo na ngayon na ya ngaluenga foi leo ngaluenga fa mai tei ya leo foi wa ngai mai le lan tolo lang o wa fa mo mo ne ya mai foi si to tele la to ya wale la wenga uloa inato kama Chumini ya tuwatanoa ya tinae ya halai na wena papencheni ya tunui fako stadia mnisina ya matulipoi mai ya ma atinae watu maika ya renaula mayatu pale alili Mr. Apple New Zealand fai esse totele ole Savali nei ele foi lá de Sao yeah that's in ole tanto tu ya me se foi daí de seu país no Sao de que teve tudo Toatu ya olo ya ile komiti tina matamaita Samoa for helping to support the future of Samoa by helping us to build our economy. Thank you to young men and young women who look for employment overseas to help support our families back here at home. Somalia Samoa le wamea ai para vitor e wanga ai ya lai poni Samoa le wamea Tingala pada mamau salah pai ya awa anga imei lama hotel o akio anga ya bese ko yo ao mai lango lango sporfa to ko le tato sunu le ne yasu akio anga palawi ai ko si hotel o Savali le mai de akio anga palawi Hola, Pereuga. Ya, ole pai di puasa lai lua, le wanga mai. Mata o ye ya le. Se o pai pula o loi, ta no de la pusa le wanga mai. Mata mo fiele la tutoninga. Ya, mata si may mala o kapalaw. Ei, lá vai paor, vai de leu. Ele paor, vai de boa sala e lua. Mata ina, mata ia tele. Itu malong le fiong ta mai ta I sui pan mi lo ta tu. Yo ya mur pola na rosa. Perhaps we want to international airport tomorrow. Ya, le va a ir para estación. Scientific Research Organization of Samoa. Yeah. Ole society la scientist Samoa.
prayer for Israel. Tau lo whakeo na ngā lulu e tolo le fo I so sa yet We welcome the Scientific Research Association of Samoa. Yeah, so tua ya no for sustainability in our country. Thank you to our researchers. While many people look today, SMOS is already exploring tomorrow, turning science, innovation, and local knowledge into solutions for Samoa's future. Thank you, SMOS. Tule wapu taulala sa Ports Authority. Ia pionga I le pule. Kete te mamanda ko tu pesi pa mamsili. Ia mare mamanda le pulenga. Samoa Ports Authority le wangai mai. Ya bila tolo. Pule ina le tato male male. Kama le di pusili ya male pa yo le mtanga wenga. Official. Ya, salenga momoa, fa momoa le tua, mai sala fai. Ya, le wanga mai, tai mai toma tai la le. Ya, male so mai pintu. Ya, male pai ole for fa mai, salenga momoa. Tingala bal mau sala fai. Ya, wa mai la bal la tu lang o dor fa momoa o tatu malo le yasto. Alo fa tai. So tu tua komite tsama tsama tai salenga momoa. Fia Faaloalo ole Tutoatasi fia ile ne yaso ale imo fai pule usalenga momoa vai tingara bana mamau sava ye rona wainuna se la tauti ya le la vai ile la fofonga fia ya o ila to awale momoa ile ne yaso Hello. Problema flawa inga de la tele. Ya, listen sana pena de wa. Sasa watu nyuma rosa lega kama mmoja ilitongalo ile leo leo tobia hii. Na kwa leo sasa soy tu alcalde na bioma paritele Tony Hunt Faaloalo no para tomato mais no para poco ya di Faaloalo sarena ya di Faaloalo ole le tai me lava ia Savali o lo whakam whatino ina le vanga o tai au. Whai lava si tōtele ia o tātu Savali. O ngā whalaputonga ia misifoi o mtanga luenga mo fisare mālo. Ia whapeo na angai mei a wari whamoe moe o lo tātu o tunu. Tasi nei o vaenga umie ia tātu Savali o
ole o fai la mai o ia le mana o mia tele e vai le Ole padahal be fai tonu e matou mai savai. Ole fai be un. Savali te wina ga sonunu. Ya matai ole malanga o mai. Ya teu to Savali matai. Welcoming Zen's Diagnostic Clinic, Medical Service for Samoa. Thank you for all the CT scans that you continue to Ya masalo ele o toi mamau. Ya fa mutaina foi mai ia fo fonga ma fa mo o tanto Savali Faaloalo. Itu malo ana numero mo. Le wa mai mai foi le lato la mo wa fa mo le tanto tu. Ya lai fale tu foi matausi foi le pule manuale mo foi pule. Ero fa pe onda lang mai fambo les. Ya Samoa Deaf Association ya po la society la to ko ile Ya me fui le la to ya le wanga mai talo fai lu ko tayana Tende ole lau salato le wanga mai le wanga mai tende ole lau salato eu mai malako musika Samoa Deaf Association. This is Samoa. e mamau e kua if you must speak at kauna Not be where we are. Thank you for your continued support. Please welcome the Samoa Deaf Association. Thank you for everything that you do for our people. ya tu lo ye anga ye le Savali le Sistak Worldwide AMI le wa anga mai le la tu Savali Faaloalo nei famo nei tao Matamo fie toninga ya ale tanto kalesia asufitu tutoatasi mai fola lang wa fa mo le tanto tuno malo lava Ecalesia Sistek, o vai pela minha tua, perdeu uma pouco mais lá do Faaloalo, mas ainda pode subir, la tu toninga la lumea mata ai ila pale la tu polo ya pini polo foi ia ali saila leo lo polo mai ai ya mata o fie mata o fie foi ia le toninga salo la mele tu nau yo pa mai alo pa ko ya salo pe ama se lua se fulu ya pole le ato foi ya Savali lo va pe ona tutoi ya na lo va tai ya ile tato tu le sila mai tan mai ba wina tu sa o te nei no tu atu lo ya ia le sema group Manuia Faaloalo ole Tutoatasi Samoa ya lo mai ya stasi foi ole populup na ia foi le lantu toninga la nuliuli ia e mua pe sama pai ya vale lantu ya la numia mata
Ya, Maria Amerika Samoa. Dia lawa mau. Amerika Samoa. Yo masala lesi Silva. Ya matutua ya sita Silva. Ya na tu telefoni la tusao na ruema. Ale tulu ya mesifuno aima. Imana ya ile na tuona pa titele. Ole tulangale ya ile malaiti afa western man ya ele o sulu malo sitele la ana malo si lava pede wo se mai mai ya ai selma na ya le wa matana ni mai le savili malu ya te lo si fiere di wo na mia va il tanto tu si na malu e malu foi le au mai ele Savili there. Ministry of Commerce, Industry and Labor. Tangalong business yang maluya malaypa lewa kay mai. Telefon initially. Tangalong laya lewa iwa kay mai lelantu Savali, mai lelantu lang wafa bambo le tulu. Ya lefa lang ulit tayo. Olha a Faaloalo ole ya olha la bolo fa solo pokala meu tanto Savali Faaloalo. Welcome to the Drivers of Enterprise and Opportunity. The Ministry of Commerce, Industry and Labor, Labor and Yoga, Peculiar in Roger Tolia 4, supporting businesses, workers and innovation across Ministry our of nation. Natural Resources and Environment. Thank you for your beautiful smile. And now the protectors of our environment, the Ministry of Natural Resources and Environment, led by Yoga, Noah Francis, Deborah Brown Ropena. The forests we enjoy, the oceans we treasure, the environment we depend on are protected through their work. We breathe easier because of the care they give our natural heritage. Ladies and gentlemen, please, a round of warm applause. The Ministry of Natural Resources and Environment. Yeah, water, sanitation, hygiene. Yeah, especially society of yes. Ang may forestry division ila to matangan lang oliva matua. Thank you to all the different divisions. Tua maior imtanga luenga le mam tua ia le sanga lue tato ia se fatava ia le opasia anga imaile Ministry of Health, the waste management, tanga luenga ole soi fo maluina le wanga imai. Ya, so ele vai dar tudo das pegadas. Que o nosso não ruína, tudo uma olha tanga, buena support services. Da roupa tai. Como é tu olha o tanga, buena soi fo malu. Nós tanga luenga malau mia e tudo o tanto. E por isso se tudo o foi. Ela to o fa peor fanga imale. The Ministry of Health, led by Fiona Jules Cameron Louis, working every day to protect, heal, and strengthen our people. Thank you to the Samoa Nurses Association, social development, bringing early childhood development to the surface.
Matutua foi nei tina. Mese foi o So by papel nei le that's so cool to try to go through past activity. Ali matematai kami so cool. O le service le mana o mia lama tono le tanto tino. I so se temi lama. Le wa mai le lanto lango wa fa mo nei aso. Na ngai mai e sampat ya. Bo ai le mai ai mai. Thank you, nurses, for all of your work and helping us be more healthy in Samoa. Thank you for your patience and taking good care of us when we are admitted to the hospital. Malofa sai, itatua matadela mosio tatua tenu. The children have been started with one leader. The film had our walls and pulled our walls. The National Kidney Foundation of Samoa. Thank you to the Samoa Medical Association for celebrating 64 years of independence of our country this year. So tidur ruang ai mai ia Savali le salo ni so malo tongo o ini boleh tio tongo au mana ia lama ini Samoa ia dia wa mai lanto lang wa le pambor le ia so tau sa ini ni la to wama ia le to tele la to mai nei o mai vai pe fir no foi nei Samoa Samoa Association of Community in Samoa, United Nations represented by Silvia Pere and Lavinia Chago. Malo pito malo le Faaloalo tahine. Oh, so le malo Faaloalo. Approaching the stage, the center stage, is our United Nations. So malo le fanga mo United Nations in Samoa, we welcome them. We welcome Secretary Antonio Guterres and together UNICEF, UN Women, UNFPA, UNDP, recognize Samoa to strengthen children, families, health, education, gender equality, climate resilience, and sustainable development. Global partnership, local impact, share progress. Thank you, thank you, thank you. Keep that smile. And give us more. Tu atolo ele Samoa Football Association. Ministry of Women, Community and Social Development. Yeah, lewa ai mai le na to Savali Faaloalo ole Tutoatasi atina e wa fioranga ma fisokai. Yeah, lewa ai mai mo le na to Savali Faaloalo wale nei tai au man fa mo ta tu au le lei ia ali foi matabaita e o le nei matanga tuega ia te logo fai uma lava o na tu lainga
Tua sila tele ya tanto ya tero mo fi mo la to lai wa tu le mo mai le chat tu ya tu ato lo yele fo fa mai au Samoa au venga por no vai lima sumata situ malo ya por ka me o tina e mo tu malo atina e lo fa pe ona mangi ai lo tatu tu ya wa ai por la tu la mo yes ya sampai tai sama kalau tai mai ya follow fa via anda number 5 ya o Savali da follow fa eu ila vena umile eitai au le fa foi fa masiro tato tunu au lo mai to winga la fa linga fia ya male sangi ni fia mai o le tato tunu o wa fa moi o le fa no ai no le lo su mai fa to sa talo le Tutoatasi lo malo sam ele o yela va foi se ngao ya o le tanto mauta el macho que te malo ayo lo flori ma veces le tu malo ya itu malo vai monga numero 5 ya wanga mai ya le lanto Savali tai me le fio mai de rifai pule ya male pa ia foi male mamalo fali tua matas male mamalo le tu malo ya Chiama sui conversai, la volta, ya, oleh, pure poi, le malo alfa, mi giuri le pure da Toma, ya na wangatu, le masih api, mai tapure ele Savali da ukiriti, ya malanga mai leo kwa kufanya la tonsafa tete. Ya kumpa baya alipata chupa lugha, ya mali Ono fa vai tu malo vai monga numero 5 ya le nao lo tu la le tu malo la wana i lo la tu sao yes
Salope. Faaloalo ole Tato Valaudia, ele o teu mal, no mai ele tato somo, a pitai na lo lavani. No sai no Faaloalo. Ya no pro tu, ale pate tu Faaloalo, por favor ale pate tu Faaloalo. Samoa ole Faaloalo ole Tutoatasi le afioanga ole tongo. Ya so kuchua. Lo ia ile Samoa supplies. Alo e vai no matasi, ya lo ana tuele. Eu vou listar ya la toia le lo supply ia. Supply ia passport ia por passport por Samoa ia por ia la vale mit. Ia lo fa piona. Awana vale fonga tau ma fonga tanto ya pio la tau ia. Ya lo matai. Tele na mama ia le tanto tulo. Ya tena le Faaloalo mai lele ni nilo kuriana ba ke ngete le puni ya la kititi ya angai mai desi na ole la tu sai ai mato yo le mala mai ya so ati jua Faaloalo la kititi ya kama Faaloalo mai ya kiano le kongo Hello, Fatai, Samoa meat supplies. ya boleh foi fatai Fatai, so male famalo foi pai ya malo ta tu o fa peo na mai mo mai ya matalia foi ya o na ngali ta tu po kala me le vai nga o le tai au. We welcome the University of the South Pacific. Famalo foi ya pa foi esse tem me mo sia toi. Ya le tatu lai mono le tulanga ya te lo le fale tono le tatu service Campus here in Samoa. ya no to telo ilanto o lo papel no fa mai. They had their graduation last week and it was an exceptional ceremony. So thank you, UST. Outside of Oklahoma, Dr. Hanafi, our campus director, for overseeing our campus here in Samoa. Ya to ti tuolo ya la manga ya o le the tank kai. Ya poi la to foi le o lo fa peo do supply ya tani tani vai foi ya wa ya le fa puino le vai ya mo le fo kama te o fa to ke lo ya ya Fatai pero aí se tá mo fio ne la to tani tu ando ya ile fo no fa vai sa tu vai Kenkai ya olo kausia ya tane ya msio maenga kaputi yeye swamai ifamte fodo kusano yeye mfaitor fa chitia malo saranga olo mana miai ya wa aina mane tulu Sobre tuo le fama vai secretar le pio sete matino le sa fata mo le oi me lo ko to ai ke malo sa fata mo le tu antolo ye le fo no fa vai no mo Luffy fale apuna fale fala lo monga fale mau manunu ya masau niatu leo lo tai mai ele fiong mai le minista ya moi fa o Julius ya per fale tua mal pa ya mal mamalo le fono fa mai
e wa ngai mai wa fa Yes. Yes, Tutoatasi. fai e sei si foi de malo si sana talo ya talo ane wa mana mia lava We welcome Pono Kawai and Tutoatasi. sina Paolo foi leo ya so lo fai ya si so le mai te kile nei Pono Kawai es pasa le anga numero mo ya le na wa Saudi me foi le latu so what This economic project is one of Samoa's flagship projects that brings everyone together, brings everyone to the table. $1 million, $2 million that's going out to each and every district, allows the people to come to the table to share on their issues and then address the projects through this. Yeah, therefore, why I made a lot of Savali. Tele o tatou for fa vai ia manu foi mai fio anga mai tatou I sala fai ia e wila vai na mamau no mai to wina la bala tu lang lang ia wat fa mo le tatou le ne foi tau sanga Ya fasalea matoro kinawa ambaye Faaloalo Savali Faaloalo tawe Faaloalo mai leta sana Public Trust Office official to see my Bible the one that Welcome and barbershop. Our private sector is very important to Samoa's economy. This celebration, walking on this very sacred ground where we received our freedom. Yeah, the official. We welcome the Public Trust Office to our celebration today. Thank you for taking care of our wills. Thank you for taking care of our people. Next is FedPAC Group. As I said, the private sector is very important. Thank you for rolling the funds around in Samoa. This is very important to the economy. Thank you for your support. Thank you for keep smiling. Oh, round of applause. Coming up is Samoa Sports Club. It's very crucial to have sports for our young people, for our children. Beautiful smiles. Keep waving, smile. Ladies and gentlemen, big round of applause. This is the 7th rugby boys walking across. Yeah, ole coincide. Yeah, pay la vole Faaloalo Faaloalo ole. Papeona tau tu ina le tatu tu.
Faaloalo Pessoa, tao talapu malisi, kata calonga la venga calonga, sangat ida dua jenuh faham malu, dan lepas itu susah untuk saya, pasai. Io non mai vedere mamma tale se tasio compagni coi sei c'è da fare lo fai una venaiano ma fa una giù ma voi la c'è una venai che c'è da fare la Samoa ni hao ma io se sono mai poi volessi fare lo c'è da la ni hao o Palawale ya ma fa na wala giù io non c'è da fare un fie poi io lo so se va in Samoa. And here we have DMC. Very soon we're going to have very healthy DMC. Thank you for bringing healthy DMC tomorrow, Samoa. Le wanga I for la Savali matango. You're the DMC. Yeah. Just taking stage now is the Anafali Mentoring and Leadership Program. Onomel Productions. More than a leadership program, Anafali is a movement dedicated to building confident, culturally grounded, and purpose-driven young Samoans Maitai. Building character, growing leaders, inspiring futures. All the beautiful smiles. Keep waving. Ya fono watina Samoa. Nataya mfano ya Ronaldo. Mwatwele ndio ya Samoa. Meselava ia ole autino imagine tua. Ya na mayele ile tu sifo. Sifono hao tina Samoa uwapego fara ile tena usema. Umasonya mtawuluma yai faina leo sisi na kuwa la Savali Faaloalo pia hata tano ala haya tiluma Allah ila na tupese masani ole Faaloalo ole ile mamalo tabanaulea Samoa Association Lato Samoa ta alo le tatu manu Samoa. Ita imenisi loka le tatu manu Samoa suna ya anitolea. Ya Filipo sa ina root of Moses Stanton Malatai Omaenga. Yeah, for me, Michael Jones. Yeah, they are long family more than yes. Mali. Yeah, there were two mighty night on my own. Lava leo tina find the Ellos se la tocó taro le fai mo le au malo tu la ilunga ia malo le ole mota ia talia foi le la tu Faaloalo ele maua tanto Carlosia ia to sei tu la le tu Faaloalo lo fai sa ola ba sa un si maliu leo te falo mo to la fai mai fio la Savali matai so vai aloma tam Faaloalo ole tatu tu sa tu wal
le awa le mani Samoa se le fionga le lao ni Michael Jones tu atu ia le wanga mai I'll film and superintendent. Ole Savali Faaloalo ole Samoa. Ya, ndio Faaloalo ole Samoa nalo. Sabadia. Ya, ola tu tatuina ya tunu. Ile tiene tusana maidana ile. Tasiri Tutoatasi ni uwaipo le rolati na oke Samoa. Ya mapasoro mayai. Ya nao na leo ala maidana kwa na tusao. Na roho chai. All the veterans of Mani Samoa. Le fioma le riporsili o le tanga o professor Palmia foi lo tussio fatti. Ya, ma le lanto officer fioma ya fin. Tanto Savali, il a detto Faaloalo ole Tutoatasi ia le tule mai o le whainga malo. Le whiawale Palmia ma ka peneta. Ia wanga I mai. Se lo le tele ta whare le. O lo Faaloalo ngai mai. Ia kai atu o lo mau. Yeah, il Varela una storia piccolo grano ya area San Francisco California la molano ya al sapore sulla vanna America la roba sai balana mamai ya sayo tu sao ya il tanto Tutoatasi viene to sama. Los play ganando de San Francisco, luego apoyado por Kusumi Sukumán,
Ele é só para o momento da cidade do Brasil. Captai na Nativa. Captai Poli da Rama. Ele é compreendível mas também na roupa eu aí uma falha no valor captai de título função corrente de água no oído aí a pessoa todo mundo carecia ele andava o pulo a parte mais que está aqui ela vem aqui na luta aí Joining today's celebrations. Their presence is a reminder that Samoa's heartbeat extends far beyond its shores. One people, one heritage, one Samoa. Faaloalo. Ile Tutoatasi ya leo kwa watu ya kato wa nafasi wa Wellington ya lokata yatu sofa kurefu tena ya lua ya nalo tete yatu tatu solo na ya maya nafasi Wellington na ropa tai kada kulenga kurefu ya tatu aina wa Wellington First family from Christ Church, Faaloalo ole Tutoatasi, Lord of Faith, Amen of the Son, yeah, first family the whole state. Welcome all of our past families to the beautiful shores of Samoa. You truly depict one nation, one soul, one passion for the beautiful islands of Samoa. Kaptai to up your mic. David Goody. Basta Tele, depois de Matanga, passa my Christ Church, Faaloalo ole Tutoatasi. Family from Queensland, Australia. Tutoatasi Samoa because the strongest journey begins when people walk together. Christ Church. Coming up is Faaloalo in Queensland, because this is the spirit of Samoa on display. I don't spend. I will not Faaloalo. Brisbane. Faaloalo ole Tutoatasi.
Solo. Nui Marian, Queensland, took my camera on my phone. Camera on my phone, Australia. Yeah. They the two of them. Yeah. I never take with it. I will to South Samoa. Yeah, I was Australia yesterday. Ia le lava lo whakasolo mai a tātou ainga whai. Victoria, Melbourne. Ainda faz o dado ainda. Last time. So Louis Maria, Brisbane, Melbourne, Melbourne, yeah, yeah. Ia. Titia mai a mai a. Whamoimoi tātou ainga lango mai so se paenga o le kenuku le whakona ai mai. Yeah. Whale nā tai masama tau. Ia le wanga i mai.
They never Melbourne. They did it. Then they went into the store. And see the boy is not to bring it along. The boy is not to know what to do. I know what I'm here. Sini Australia ya. Alor kayo. La luz está en Sydney. Sydney Australia, Kotuaya to the Mamota, from the time Sabitao, Ainga Fatutua, the Tutoatasi, my New Zealand. They say Fono, Lofono Tua, Alapatito, Vang on the Sui Fono, Misa Roni on the Faalotusi, Pussy Tolefoa, the Sui Faalotusi, Tongia Samuel on the Tupe, Monda Visa 7 on the Sui Tupe. Matanui, ita tanui. Rafaina ole ausava vale 20 ile selau. Papaitele kama tai. Ya mana matanga na ina fatu ile tuotasi na New Zealand. Dari komisina o whainga palota male mtanga duenga lewa ala mai. Mau salpete fa Tolufa ia Savali ole Tutoatasi no fa mai ele ole Pokalambi ole so fa malo tu lava le tanto tulu ia le lava pale mai male tapo io foi o fai valo Filippo fe nai male tanto tulu a mission fa moi le fa na tuina Ole malo fie Samoa, ma America Samoa, e wanga i mai.
Đấy nữa mà. Ole ole lea. Đầu pa là cột mũi. Đầu pa Faaloalo của Tutoatasi. Yo he visto. Como la mai da tu aiga. Yo. Salo pe to lua la vai ole Malofie Association Samoa Association le wanga mai Samoa Association la doro haina ya la Samoa ole Tutoatasi Maripalwa Tamata ya la tawolo fatona ya vai mane tato komiti famangoni tau foi mau ona ile foi vai nga ole tato wangano talusia o nga mane pea ia io la to ai nga mane tau to ina ole onu manan fa ya fa pe o tena pe a foi e fio su e teme fai e me ya ele a ma falo pa dai ya teno la to ni mo tenta la e ya tau se foi o manto ata mo fi a un leito vai tai ya e fio lolo ali Koina mea nei ele la vai fa totoa to me fa le li mai to
Commissioners este, ya, Sauli Maitua, Tato Savali Faaloalo ole, Ana Koi to Faaloalo, Aka Yao to Faaloalo, Ana Wacho Faaloalo, Ana Fatia, to Wakiona Tepe Kono, Ana Yape Pasua, Savali Faaloalo ole. Lucia no de la UPA y aparte yo no maya. Faaloalo hata mofia ile baina ya ole Tutoatasi. So I push sila ma tali ole la fai. Ona vea leo lo pa uma mai lona vea pa mun bol. Ya, pamasawsawiya. Ay nga manusia. Ya, gua kuliah berbola tapi tu. Kalau tuan kuliah berdoa tapi tu, walau pengaruh dia oleh wala, kau rumah juang oleh nami. Ya, ya kita cobain oleh kota lagi. Ya kita main. Será foi le mata o que ole la Samoa la ele. Ya pau o sasa venga ver le tatu. Hey, oh, maluca sei. Ya, sei maluque, maluco sal. Ya, leo la tatu wanga mai le faiuma, ya tatu solo Faaloalo, ya le ne yafi. Oi ne vai no uri ya le wanga mai ya le. Ainda cruce mumo, ya la tawolo. Au suina foi, ya fara de la metu pa posei, ya mesho kisonsari mumo, ya le wanga mai tata mai se pese. Ti fasa wo Savali ko fa mo fali ese madie ya le oficial de cruce mumo tantaro maluma ya pues la chau foi le papel na soswani ya gat tu fa le velotata. Ya Fatai, tava stato pese fa boli DJ ya. Até tene muito ngana. E foding on la ya o la ya ele ya ole Savali Faaloalo ole Tutoatasi. Ya mamalo ole tatu. ole komiti sa fia ngai male. Ole komiti Fikia ole tapelanga. Yo ele minister. Dia Invece poi lo si fa io vai ministero cabinet e si da Faaloalo ole Tutoatasi
mai se pati le tātou tino ia mo i lātou foi sa pita i tunga a wale tapena ino le nei whamoe whaktailo lātou sao tā uafo ia wale whamoe o le tātou tino ma le lātou tino ya wale tautuina Samoa. Ya famtai tato komiti ya ajoya ngai mai noa pa wau ya tato ngaruenga mabae mo toi ole tato programe ma lo lava famtai ya ole wa tato toi mai ile sioi ya ole tato programe ni ao We thank you again for your patience. Afirma esse aí o tato sabe esse é o tato Vou ver o tato tino tato eu vou falar aí na tato porque ele vai te falar ele tato Savali Faaloalo ole Australia tali tula tasi asi tula tasi ya maya ya tato tala aí male malo para ver o so le mo fa ya ma fa la Macho saunde chuo le no macho chuo oye disi fa moema por fa na chuo do sku fa so sanga ole chuo le doi macho lo macho chuo yo aong le oye chuo be yo macho roma le manuio la fiole chuo chama le lo fasi si se yo su ke riso lo macho ni pa fa ola ma futa ina macho la fiona lo le o so fa amen ya fa ya tu lo su mai joina leo le a solo mai le mo ke fa ole ya ma puta sia to tiro para dia ko ia ma urunga me se de sunu ya ole a sorta mo tanga nei tas ko ora mata i ole o tato fa fica na fa le manu e a forza sia e si può parlare di che fai tato malo a Australia e a fai vai fa solo well, Steve is the Io no, fatto o tanto
Fafifianga Faaloalo ole a fapeona fatimina i le tatou tuuga fautasi ia pelo tasi le vaega o lo faapea ona talitalia e le tuatele o le tatou faameitai i le itulai fa so ola ni ngalo ia mai i le tatou pukalami a faapea i tele i like me follow mai le tatou what did you about really tattoo? Ja, ai vea tatu Savali Faaloalo ole tatu malo, e me si foi lá o malo, o Sofia. Ela foi no meio dela só uma também no outro. Ja, los de lady. La tua foi ele foi ele uma normal ia outra lei vai aproximar como ele não tem se vai se fia le valore aggiunto le papere che sono lei tanto perché la mia fate chiara fare la loro o le pesse fare la loro fare le tassi so idea male si non ha uno con la che chiara fare di fuori o le insomma o si non ha uno sana io non c'è uno delle pesse fare la loro a poi si danno no ia soe gole ma tatou tuuga fautasi i le afa ia na lei tasiia le tau ia tulai mai so tulaga lenei a le koana nei ia o tatou faafiafiaga sui fetiloi ia o le tatou pokalami na mo tirifia ia le tatou tulou ia o pea i le tatou malai lei ia o le tatou lai ma wani se pokalame ya wani no se ya tatou Ma vea tu ga tatu sa ma di tuo. Ya, so an we bit. la fotinga mai ole a tu malo ia fatino le tala ino le moto Prime Minister Tama